Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Meghalaya Asha Workers Union mentakasngi ka arpu wetrik ujileo arajar arpulai. Kalalaj ban bu de dorkhas hakmat ke menteri ketenat ke kot ke khia ke sarkar jilla ke Dr. Maisel Amperin Lingdo. Halor ki lain teliki mat ki bakinthom. Ya ke jing penkeu ya ke jing seo jong ki Asha ke badai ke bainong ke bamanla ubnai ke baki yo na ke sarkar jilla ke balong tang arhajar tingka ke ba arpan kadai halor ke jing dawa ban ai ke jing yarap kaba amdan kam seu pisa lingba ke jing ajing sumar MHIS bat kabalai ka long halor ki anjing yadan ka benta ki nong tray Asha ban lat na ki no ki jing sha wengkam kulmar klam ki no ki daw ki babiang haba keren cikilat patai kubor ka sengi balang jong ka tayo ka kong Mirajun Mersing ka badai ka president jong ka Meghalaya Asha Workers Union. Kalau ong bahadin ke jingnya kendo bat kata ke menteri, kalau ong bakin wan je kendo biang bat ka ha ke sipotrik unaitung arajara arpulai, banyak merjing mot bah halor kita ke jing dawa baka seng kalawan banbu. Makanya untuk kami kerja Asha Workers Union mentakisni wan hindi banwan bu yang ka memorandum jong kami kerja Asha Workers Union di High Health Minister di Dr. Amperin Lingdo. Bat hadir ke jinglong Health Minister jong i kene kadang dei sen ke benengko. Nakalian jong kami kerja Asha Workers Union bangin wan kendo i. Te kene ke jingwan bu jong i ke memorandum mentakisni ngidon lai liki points bangi yang keren bangi pa si kebenengku kalau ban penkiu ya kejing siu jong ki Asha kabadi ka fixed incentive kabangi yo anak state government kabadi jateng ka hakshi banai tenang ta ka ba pade kabakin aya ka free treatment ni ki Asha kabakin yo full coverage yang badaka MHIS ka dia bat kabalai pat kalong bakin ai ki nuki kenjaan ki banyadai ki Asha ki jongin bakin laj na ki jing sha weng kul mar klem ki nuki daw ki babiang dia pada lor kani ke jingnya kendu ke jongi mentagasngi hadin bangila discuss bati ila ai appointment biang ini hak shifau tarik jong benai Julai bangin ya keren bangin ya mirjeng mur pas phangkine ki points ki bangila bu hak memorandum ke jongi mentagasi oh pada halor ke points ke balai ini ke ba dei ke bangi pan ya kaan hak banta ke jisha weng jong yasha ila shu ai jeng mod ini empat dei karai rei ila ai jeng mod ini bai ong bangila bangin bu dari grievances committee ke balak ban pej halor ke jisha weng jong ki asha rei na ke banta kita ki akli ki points ki ong bangin se kran wala shful tarik jong Julai